la metsotsone le nna re le bantse molago e re ke ela ke a bo lesometee re be re sa lokiša sengwe mo batheletši broka ya re ka tswela pele sesi re ka tswela pele tše ntšhi re tla di bona ka morago a re tswele pele nna ngwana ge šukinya ka go bodiša mo gore ke eng se wena o se dirileng jwalo ka ngwana se o bonang o ka re se kgopišitše mamago and-e why o šetše o ka re o kwa bohloko ba go bona o ka re wa kgethololwa ka gare ga lapa. Nna actually se ke bona a ke bone ke dirile phošo go kgopiša mama. I think motho a dirileng phošo ke papaka ka go kgaogana le mamaka ke yona ntho ke e bonang. O motho a dirileng phoso ke papa wa gago ka go kgaogana le mamago. Jwale ngwana ge šo bona papa go kgaogane le mama o tšwetše pele mama ga go tšwetše pele papa ka o nyetse mama ka sa jona bona papa go ngwana ga go ka o sa dula le yena o kgaogane le yena wa bona gore mo bophelong go kgaogana go gona tlogela taba tša mama le papa o godile ngwana gešo a re go thuše o tsene sekolo a re go thuše o focuse mo go wena kgaogano e gona ka mogare ga bophelo onkwešiša o kweša bohloko supporte batswadi ba gago le ge e le gore ba kgaogane santse ba go supporte ba go fe thekgo ye e leng gore e thekga ngwana wa bona ge papa go le mmago ba hlalana wena a wa swanela go ba included ka gare ga di-problem tša bona nna tento nkwišang bohloko o ka re bo o rata go bona papa go le mmago ba dutše mo go teng go jalo ke gale ke tsa gore bona le bogale cause nako ke dula le bona go na le ntho diagatse mara neither one of them knew then ge ke tla go bona ke ba ge ke actually ke thomile ka go botsa ke tla re ke malome ka mara not exactly ke thomile ka go botsa malome ka e be a botsa mama gage a tlo botsa koko then ge ba mo tlhalosetša mamaka e be a re actually a se nka itšela tlhogong taba yona eo a se nka itšela tlhogong okay fine a se nka itšela tlhogong ka tšwa go yona then no nna ke re ke try go iša maybe ma-social worker ba kgone go thuša gore ke itšete tlhogong ke tšwetse pele e kgone at least e kgone go tšwa mo go nna cause e nkusitše bohloko e kgone go tšwa mo go nna a ke na support ke itlhokang. The only thing my father said to me was o kana wa ya if ba nyakana mpatša ka o bafe e le gore wena ma-social worker o nyaka go thuša ka ngwana gešo ke nyaka a nthuša gore ke kgone bula case ya why o nyaka go bula case e butse bohloko ema pele kgaetšedi ema pele o gola bohloko kgaetšedi ne di a direga go na le dilo tše dintšhi tše e le gore di re kwešiše bohloko maphelong a rena ne mara ka baka la go kwešiša gore ke leeto la bophelo re gapeletše ya go no kgotlelela ra phela le tšona ke eng se se go kwešišeng bohloko kgaetšedi kasi nna mamaka in rape and mamaka kozele nale neglective azange ayibona even though ne ke dulele na le papaka azange ayibona when I told her she was like o ka re nkatla ka meta how is that possible nna ke kgopela support gore at least le bulele mogae o case le no a nyakotsa gore go diragalang ka nna ke trailo ya social worker le today ya ba se bue go nna ne go tlile ma-social worker gona mo radio station a senke ba bue go nna le bona ka ya ka ga phatlha a senke ba bue le go nna le bona a ke na support e ke tlhokang e diragetše neng taba e ka 2010 ka 2010 ne ke gopola tšatši le lengwe ne morotane ke bolaela ke re wa bona motho ga a re ipile kore o tlo mmona kore like ka go bontšha gore motho o kwa bohloko alright sesi o raipilwe neng ka 2010 wa re go nako o reipi wa bone mengwage mekae I was 7 or 8 years yeah motho wa go reipileng ba ne mengwage mekae a ke tsebe le lolo gore o na le mengwage mekae and then o mmoditše mama gago ke mmoditše ebile boditše ke koko and then mama go a re go botša ke koko taba ya go swana le mama go a e homolela o no re o ka re nka tla gae ka tla ka mmetha ka sampoko that's the only thing she said nka re nka tla gae ka tla ka mmetha ka sampoko
taba ye o e file ma-social worker a no gomola a no gomola le mmo a basolo be go tlile mango gona mo KSK ka ba sendela message WhatsApp ba re ba tlo tla go nna le thuto ya basolo ka ya ma-social working ka ga phale ke ile ka june ke fetše o ngwala di-exam tša cause ne ke re right e ke fetše o ngwala kae a zanga ba boa le mbo ntho o e hlokang o hloka gore sogana le leswariwe even though a sa tša gabotse o hloka counseling ne yeah le ka kgona go tla go kry-a ma-social worker ba tlile mo morota re tleng ko gore go diragetšeng ka taba ya story sa ngwano mo e leng gore taba mohuto e ka seno tlogela a re re mang a sware ke taba leng o boletse le ma-social worker ba tlile mo kgašonneng ka yona june le bona ka june ba tlile lenane go le lefeng sa gopola re be le lenana la ausjabulile okay wa tseba morota go na le dilo tše dingwe ne ge o le motswadi swantse o fe ngwana tsebe ge ngwana a lla dithute go no thietša go ngwana o reng o nkwešiša cause ngwana a ka senololla ka tsela e go ne nto ngwe e leng gona ge ngwana ga go a lla morota dithute go tepa nako sometimes o seke wa balela ngwana ga go melato ngwana a ria diphoso tšatši la llang mo fetsebe o nyako kwa gore why ngwana o santše abe ka gare ga seemo sa go swana le se ngwana o ne bothata o hloka thuso ngwana ene kwa taba e diragetše a e botša kokwaga a etše a e botša mmaga no tšea taba ela ka mokgwa nke ke koko wa rereša re mmaga a senka etšea serious taba ya gage go senke ka etšea serious o ne be a sware gore ka re ka tla me itia gore ra ita mošimano ene ngwana o nako a beile di-holiday go jwang wena o le motswadi ngwana ga wa tle di-holiday e sale o monnyane o mo tlhapiša o sa mo tšheke gore ngwana o ka bo ro jwang ene ngwana o re metlha ke go robala ke lla ke gana go ya go robala ka kua ke RTP le dirumonyana a gana go ya ka kua go robalang wena sekebekana seo jwale ngwana a no ya lla ke se re o ka botša mmao go tlo go bolaya mara mmao ngwana o le e sale ngwana go hlapišiwa o ke se ngwana jwale ke mmotsa gore ke ile ka makala rile toropong ke bona ngwana a sepela ka mokgwa mong ke re gante ngwana o sepela jwang wa ya tla ke ga sa makala gore ngwana o sepela jwang a mo lebelele a ke no kwa mama lena le paletše ke eng go ka mo thuša go bula case ka nako eo nana re sa tšo e kwa gane jwale ne gola le ngwana a go le botlhoko o ba le sa tšo ba botša ka moka ke ba botša ebile le bane ke sa ba botša ne ke botša malome ya ka malome ya go ile a re ga a raba reng o ile a re o tla try o bolela le mama gage then ba tla ka gae ba bolešaka ka yone a ke botšiše mohlho mongwe gore a ke tsebe mohlho mongwe re tla enyakolola morago ka gore ge e ile gore gompiela motho o ile a kopane le bothata bja mohuto ka age ya le mmo go yona o na le maloka le tshwanelo ya go ka bula molato mohlho mongwe wena o nagana gore ke eng se se ka go paledišang go ka bula molato gone bjale maybe ke gore ke gale and that there is no enough evidence sa gore o dirile so gone bjale okay ke a go a gona bohlatse gone bjale o hloka support thekgo especially from my parents o hloka thekgo ya mohuta mang go tšwa go motswadi ya gago at least ba nthuša gore ke kgone bula case ke kry counseling ke kry justice at least o bona taba ya sesi e nyaka gore morota e kry-e batho ba go ba le ditsebi le botsebi ba go dila ka di-case tša mohuta mo lebaka ke gore ke nako e telele and sa bobedi ke gore e diragetše ga kae ntho mo go wena sese
Because I think mama can never send night shift like 4 times per week in the night shift. That's actually every day. I can't recall what it did like a marayona Asagati. and like mama can be like negatively live to pay for. And then none can live what we remove one of them on a mushman on the television because goodbye the river papa. So instead of what unrobadi shall live on a cosquiba with that, unrobadi shall a cousin at papa. Giban Nakamuk. Yeah, now Orobala lemon naga and like when you're like one, she doesn't care about me or would drag like you can know she. Such a crowd Leban Navajo. I keep cheese. So but what will about all of our Robala one? 86. Ntwe ge be dira ka nna go eo o bontsheta gore o re a ka tla gae a tla a metha mo e leng gore o be ya go robatša le bona ge a ya night shift ke feila go kwešiša gore go ra gore o ka ba o mmoditse lata a sa dula kwa le bona goba go diragetseng because azanga from that day ba mhlalosetsa azanga lo go bolela nna ka yona azanga try even though di kutsi the whole year a ntse le gona mo bo phela gona yena o motho wa go dira mabushula nna motho sa le ke mmona galona na kweo ka kopana le ena I think ka bo 2021 ke feleditse mmangwana ka sa bona ka kopana le ena ibile na se ke mmoleishe because we la rabula le mmangwana ka nna ka tsamela because like ga fitla mo ga se le rena ke gopola dilo tse ndileng tsona nako ke sa le ngwana I even remember gore nako ke tloga lotha se ke tla mo gae like ke fitlile until ka grade 7 ke nkgasna sa mokate le no ke se so gopola gore o nkgajwa mara because a ke nna batswadi ba le gore ba ka nthega I don't know until when I got gratitude mo ke leng gore ke gopetso I got gratitude wa tseba morota ntwa go kusha bohloko ka di-case tša mohuta o go na le di-family tše dingwe ge bana ba ntšha dilo tša go swana le tše mo telediong ba ne go nagana gore bana ba bapala or ba ne go nagana gore rena as ke le morota ke le moremi re swadiša batho sa le ka ba le yona case ya mohuta o di-family ka morago ga case tša mohuta o ge di tswelela mo radiong ba ne go bolela ka mokgwa mongwe fela lentswe le ba tshwanetseng ba le tsebe ke leng morota ge ngwana e tla mo radiong a nyaka thušo ya go swana le eng a gone gore re ka re ngwana a lela rena ra motlogela ngwana re santse re mothuši ene ge e le gore morota o a reng sesi o mo dirile dilo tše le yena a ka re founela re banna ke kgopela go tla go ipolela gore nna ga se ka dia sowe re tlo mo fa platform ya gore a tla topolela ene a ke nagane re gone mo re leng wrong gona case e tlile mo radiong gone jwale ke tlo botsa sesinto nngwe ye e leng gore ke nnete le ba latedi ka mo Facebook ba e bolela a se late gore sesi e funya go bula case a ka e bula o ka reipa motho ka 91 as long as o ka kgona go kgobokantšha bohlatse a tlo moswara moroti mmago ngwano a ka se tšee ngwano a morobatša le di-cousin tša gage tša batho ba bagolo e le ngwana ngwannyana why ba sa morobatše le bana ba gabo ge e le gore mmago ngwano le yena o dirile ntwa go swana le o wrong le ka mofounela no o tlo botsa re ke ngwana o hloka thušo ene morota a gone motswadi o santse a ngalle ngwana gage ke wa gage ngwano ke mma motswadi o mongwe santse a kwele ngwana bohloko mma ga palela ke go mokwela bohloko papa ga palela ke go mokwela bohloko batswadi ba tshwanetse ba tsebe gore ngwana ge e le gore ba diretse diphoso ke ngwana bona ke ngwana wa bona ba tshwanetse ba tsebe gore ke diphoso tše di rile ke ngwana bona santse ba rie gore no ba moswarela ba ne le bana ba bangwe šibane ngwana o morota tabe ya gage ye ke taba ene ge e le gore ba gabo ba e tlogetše
radio e ka se itlogele ga botse a go kgonagale gore radio e itlogele ngwana a ka se mo a re botsa taba go swana le e rena ra itlogela radio e thietša ke dilloyara radio e thietša ke ba bagolo ba mapodisa radio e thietša ke batho ba e leng gore a ba rate dilo tša go swana le tše di riagetseng godimo ga ngwana ge re tlogela dilo tša go swana le tše gore a re promouta gore ntho e dirilweng mo godimo ga ngwana o e dirile wa tse go na le ntho nngwe ke nyako go ikwešiša go tšwelela mo go ausiwa moroka gore bana ba papago le ba bararo ne ba bang ba kae actually o no go na le ba bang ke tse ke ba bakae nna nako ke sa nna ke ile gona kwa Lotus le really for bana ba papaka then wa bo 5 ne ina buta because se ngwana papaka then 3 ye a ke re ke 3 ye ke ba shimanyana ke feta o mo wa ba kae go nbya ba ba ithuba ba dula le ena o mogolo a ke tsebo kae tshwaro ya bona go mma go bona ke e jwang bona a zanga ga kopana le mama bona a senka go dirang ka bona mama bona gore oh okay ke bo a butiago ke bana ba papago a se bana ba mamago wena go mamago wa bokae ke wa bobedi wa mathomo ko reng a o tseboroka ke a butaka o wana yena tshwaro ya gagwe le mmago e jwang le ena mama ka o na le go ba office mo yena ya morota maaka a botse re ka no ba bana morota mara megopolo wa rena e godile re ka no ba bana mara morota go ne ditaba tše dingwe ge di fitlha mo go rena re ne bana ba ba setsana a re tlo dumela gore like this thing e tšwele pele le gore mama ngwana o boditše lena why le senke le bitša family meeting for go solva taba ya ngwano e mosadi wa seno motho mama ankelaka then mogakolo ke re o founetse ba ba founela ka then e be mosadi o a re ka se kgone o itšetša pele ke re senyetša leina ke ntwa e ke ke ikoleng gore ba re o e boletse go bolela mang mosadi mama a malomaka motho wa gore ipileng ke malome yago gore ke cousin ya mama and then yena o reng monga ditaba tše nna zanka ka bolela koko yena o reng monga ditaba tše ape ngwana a ka se le botse taba mohuto la palela ko go dula fase and then la bitša family meeting a se renge bo yena ngwanola o senkira a swara meeting le bo bana bo ba mamogolo bare bjale ngwana wa mamolo mo ngwana go no phala ka gore ka re ke gale e tlo go direga jwa ka rena ke tla ka ka mmago pele mmago ke motho o mongwe gore o ka re a ke kgone go kwisisa gore o ka botse go rua gore a mpone o ka re ke mmago o mmago ngwana le wena a go hlompi le wena a go kwa go bolela jale ka motswadi ke taba neng o ithomile neng le go ba go tloga bonnyaneng be go le jalo a go tloga bonyane go botse jwale ka ka thoma bokgariswanyana ka thoma ka e ba le ngwana wa wa mathomo moshimanyana a ba siwale ke mo phepise yena a se nga mamuja ngwanola ke mo phepile a ba gola a ya nyaka matogo ga a nyakile matogo ebile morago ngwane wa le gona e kemišeditše a le makgweng a nyakile matogo ke ga a le ba le monne o mongwe le monne o mongwe sego o larago ngwanola ge napile nako a thome go bolela le ena nako o jale napile a sa rekwa ge re ga taba e se o ira jong napile go bona ke letlhoe gore o ka re ga re morata o ka re ga ke monyake mma gorena ngwana o tlile ka taba ba kgalabe ba kgorwa ga bolena ba reng ka taba ngwana a ona se dire ba botsa moruta gape e re ke le botseng nto nngwe koko ne go ne dilo tše dingwe leka go di fitlha mara di go batša ngwana go ne dilo tše dingwe leka di ka go di biela ka thoko mara di go batša ngwana le go batsa ngwana ka re ga se la botsa o ra re ge ngwana bona tabe e tswa kae e tswa familyng le go le e tlile kae e tlile radio nna re tseba le tlile ka mathata a koko
re tseba le tlile ka mathata ka gae mara ngwana le yena sure banna nna ke nyaka thusa ke kgone go kry-a thuso o le boditse gore o tlo e bega tane ebile ka ba ka re bile nyako setšhitša bolo ya ra gore nna at least ke kgone tšwetša pele cause a bona motho o lekang go thuša nka dimemoganye wena o bone gore o studiše law gore o tlo kgone go tetwela wena self ke gopetse motho a ngaplaele law mara a tsebe the reason why ke re ke nyaka law nna law ke nyakile gore ke kgone go di thuša cause a gona motho a ka nthušang family ya ka ke batho ke family just because we are family a gona ntho ba ka nthuša ka ena the only person o e le gore nka confide wena in my family ke mmangwana tla dulang mamo le best friend tag ke bone ba tseba actually gore go dira ka bophelo ba ka bokoko ausi aka a ba tsebe selo a gona motho a tsebang selo mmangwana ka le best friend tag ke bona fela ba tsebang selo mama ka a se motho le gore ke la re tlwaetsa gore ke la tlwaetsa nna buta gore actually bana ba ka le no bothata you can call me ra dula fa se ra bolela yena o phela a diagetse go tlore ra setsa gore se tlhabela mashata ke ntho e tlwaetseng a go no dula ga botsa bolela rena ga botse then he nna re tlo mo fetola itlo bo kare nna ra motelela that's why nna ka December ke se azanga ke mo fetola ke ndia se ke no stay ka gore ga dia ola tsona azanga ka mo fetola le today azanga ka bolela le yena se ngwana o ne trauma ngwana o koko wa go bala ngwana o wa go bala ene o bohlale wa go bala bohlale mara o hloka batho ba ba ka motšeang ba mo isa pele and nto go kuisa bohloko o sokola batswadi ba gage ba le gona go ntse le ge batswadi ba gage ba ya go kwa gore tabe mo radiong ke mo ba yang go thoma go ema ya maro e ile jwang wa ya botsa batho bale a sa botse rena mara taba shi ba itseba e go koko re ke a itseba ba ka gae bo malome ba itseba go ne ntongwe morota ge e le gore motho o rile phoso bitšang batho le bakgaleme ga botse ba be gona ka mokana ga bona o a kgone go kry-a khutso nkwešiša so gone bo le ngwane o ka mokgwa a bolelang ka gona re no e re nna ga ke te studišetse llo ke tle ke kgone go tetwela nna go na re mo family ya mofeila and-e ge ngwane o ke family ya gage e mofeila morota a llela go batho ba bangwe o swantse re mothuši and wa kwa gore o re ke šetse ke tlile ke leletse go ma-social worker a mang a tlileng mo lenaneng ba re ba tla boa gore re rena ke re last hope ya gore re thuše ngwane and ge re thuša ngwane o mongwe gore a re go tlo feleletša ya tronkong mara ka dilo tša di dirileng ka bong and then gona mo bo morota le bo moremi ba rong mara ngwana santse a reipiwe e le o monnyanane 8 years go le dilo tše ding morota ge batho ba di dira ba swantse ba nagane gore nto ngwe le ngwe o e dirang ene ditlamorago and ge ditlamorago di tla se ka blame batho ba bangwe o ka se reipe ngwana a le mokaka so gompe le ba reipile ngwana a seng ka a isiwa sepetlele ngwana o dutse a dula if motho ola o ne malwetse ngwana o dutse ka malwetse ya motho ola mo go yena batho ba bagolo ba ileng gore nke ba ile ba re ge ba fetse o kwa tabe ba tšea ngwana ba mo isa tleliniking ba mo check-a ba dulisa motho ola fase ba mo motšha dipotšišo gore wena motho wa modimo nto o e dirile na setho re dutse fase mara ile a no tlogela so ge e tlogela ngwana o bona o ka reng motho ola o a tšhabiwa and ge motho ola a tšhabiwa ngwana yena o gare wa go bala yena o ipotsa gore a ka ba safe bjang a tlentša lena le tšhaba motho ola a mo tšhabang le and-e ye nngwe morotaši ba gabo batswadi ba ngwane ba seke ba topotsa gore ngwane o tlo loka ka mokgwa bona ba nyakang a ka se tsoga a lokile ka mokgwa ba nyakang lebaka ile le morota ge ngwana a ka lemoga gore o le mmage a o bohlokwa bophelong ba gage ngwana o tloa go kwa maele strateng and maele a strateng a ka swane le ya motswadi santse a godiše ngwana ka one e kwa ngwane o re mmage ga mmone bole ka mone mmago ngwano ko kwa ngwano o re yena mmago ngwano le yena a mmone bole ka mone o re go ne le problem godimo ga motswadi ya ngwana o ile wa moraka le moraka e kae o re le morakele eng mama ne ba mo founetse ba mbrela ba raka se ntliše gae ke go senetša go ja cause bokoko ba phela ka mphiwa fela e be a re morakeng koko ke gona mo ka gore since ke a bona gore motho actually nna a se nna ngwana a nompotsa nnete gore o ntsereka a se nna ngwana gage a mpušetse mantsereng nna ke kgone o phela bophelo baka ka bo ke nyakang ke sa mo tshwenye cause ena o na le bana ba gaba babedi
abuta ka le ngwana go sho monyana nna se nna ngwana ga ke ntwe nna ke bone ke le koko le gono be ke sa mmotsa ka ba re mama o tla o sasa ke re koko motho a tla mo nna ke chifta ka moreng ke tlo robala le wena ge ke tlo robala le wena a nno ntho ke tlo mmoledisa yana e funya ko bola le nna a nkgopele tshwarelo at least for gore o nre tsa re ke babele o nyaka ke babele ke bophelo maybe that way nna le nna re ka kgona ra bolela otherwise nna le nna re tswane lama thome ke mo thusetsa ka social work o thome o nromela tšhelete a nromela o thome ka o nromela 600 no o nromela 1000 kgwedi ngwe le ngwe o nromela 1000 I don't know if ke guilt or ke mara nna a bolele selo ke romela ke it's either ke founela ke abutaka or ke founela ke stepfather wa tseba se se mmere kwa stepfather ne ke gore ga ke re ya mmago ngwana le ngwana ba sa boledišane o swanetse go tsena as papa a leke go buša lerato magareng ga mama le ngwana wa gage a re tšee stepfather re mmeele kua ganyane ke ne bothata le family ya geno family bo malome bo mma malome nna ge nkebe le bana ba bona nkebe ba khomotse go swana le gompe le ba reng a re khomole nna la tseba koko ntwa e diragalang ka mola gare ga lapa mmago ngwana o lo tša di dirang ngwano wa maharasa ba ka mswara fo ntwa e dirang ngwano ka lebaka la gore gonne le ngwano ke ge ba re merake ka gae wa go ima gape mosengwano and then ga thoma ima gape ya go ba ntwela gore ngwano a ne molao yo ba gore ntwela gore ngwano a thietse motho yo ba ntwela gore ngwano a ise felo ka selo mo bophelong ba gape ene gonne le ntho e diang gore ngwano a palele ko go focusa ke yona e ya gore ngwana a tla reipiwe a be a boa swa le mmage awa gape nto ke bothata eno ke bothata bo bogolo ntho morota mma ngwana o swanetse go tla go tšea maikarabelo godimo ga taba e re ko gore yena o tseba eng mmago ngwana o swanetse go tla go tšea maikarabelo godimo ga taba e re tle re ko gore mmago ngwana wena o tseba eng ka ge ngwana e le wa gago and ge e le gore mmago ngwana a ne taba le ngwana gage a bolele batho ba mo thieleditse gore yena a ne taba le ngwana gage morota re bile bana re tshwentse batswadi ba rena mara a senke ba re latlha ene le bana ba rena go na le mo ba tsamang ba re šitela gona re ka se ba ngalele re ka se ba latlha aowa mmago ngwana o santse re tle re mo kry-e mo founung a tla re botse gore seemo se sa ngwana o ka mogoseleng se reng and a ke se se family e paletse ke go handlela this thing re tla enyaka ka letlhakore la molao gore na re santse re handle jwang re santse re nyakele tseleng wa ke re family ya feila moroti taba ge e le so e diragetse e le bana ba ka gae re ba di buliša fase and ge e le gore motho ko o mogolo morota molao santse o be gona go be le kgalemo ka gare molao o swanetse o tsene go be le kgalemo ka gare bana ba swanela go tsena ka gare ga mathata a swanang le ke ne nnete gore ngwanong ke ba mo dirile lo tse a le mo aging ya le mo go yone nke be tabe e se mo gonduane se se re tla go thuša re tla le thuša re boneng gore re ka bereka jwang taba ga go ikuša bohloko kudu o ne bonnete go dirile motho o dilo tse ga dira dilo tse batho ba be le robetse le bona ka mola ba banna be ba sa mmone ke ntho ke iputšheng yone le today gore ana ana malome o cause ke cousin ka baka nna sa mo kwena wena cause le robala mpete mo mowana a re le tara na was putting the measure ba le nele sona se le se e le nna ka e le ona ka moke ke ntho e sa iputšheng mo bošegong ba kgona go dira dilo tse ga kae ga gra chance a ga phafoga we will make sure gore one number then bo go sena le shata le wena o le dirang nekella obvious nekella
mara di-room tse le ne re robala go tsona o ka se kgone kwa sound ya ka kwa go le ka mo mara ntho e makatsang ke gore o ne re robala le ena nna a sa utlwela a senka wa bolela selo le yena ka taba e yena o mohlomong e be go le roba le yena sale ke mmone yona nako eo a ke tsele gore o dula o tsere matšatši a makae o le kowe e ke nagana ne le di-holiday tša june ke spendile di-holiday tša june ka moka kwa cause ke gopola re be re išitše ke maloma ka buta mamaka a ba re išitše gona kua gona kwa lotus then ebile be ke lelo tsamaya le ena ka ba ka photla ka šala then a wara tša matšatši shapu ya be go diragala tsona no taba ga go sese e kuša bohloko thata and-e wa bona moruta a ke tsebe gore re tla e bereka jwang ka tabeng ya ma-social worker ale ke ne nnete gore go tsebo e ka ba le lena ka thoko and then re ko gore bona taba mohuto go tlile jwang go nore mare ba no itlogela a gona molato sesi tšentši ke nagana re tla di bolela re tla leka re bone gore di ya jwang mare fela rena ditabang ke re di tlogela fela manane go a se a go bapala a go bapalo mo sesi taba e šalwa morago motswadi ya gago o tlo fetša fihlile o tlo se dula sekolo se se dutšeng no ge e le gore o tla gae go sasa ka laboraro o ne kgonagalo ntšhie gore a ka tla ba gona moratlara kwa gore go berekega jwang a se yona taba e e diragalang ka kua gae a se yona like nka se dumele gore ngwana ka like a tle a diriwe dilo tša go swana le tše e kwiša bohloko kudu ande motho wa go dirileng dilo tše sa le mmona yona nako eo ke mmone ka 2021 di felesetša I think no a ka se lokele ke selo a ke re buale ge modimo le yena gape o gona o tšea karolo a gage moro modimo a ka se kgatlhe ke dilo tša go swana le tšeee so re tla go thuša se se re bone re ka dira bjang re tla go thuša ka ye ya go applya re tla go thuša ka ye ya tabeng ya gore o tle o thušage mabapi le tabeng ya tiragalo ba go dirileng yona nkane a re ko kgopela thušo ya gore papa go ngwana gago a bue bophelong ba gago yena nna le ena ra bolela o le right no yeo le tla e sota yo a ine problem and then re bone gore re ka bereka jwang a kere koko tabeng ya mokgekolo re tlo bona gore re ka bereka jwang ke tlo le thuša ka yona le tle le kgone go ba le tšwelopele e kaone then mokgekolo o tla kry-a ditaelo re tla tla re tle re bereke ka molagae re bone gore re ka le thuša jwang mara koko a go a swanela go palela ke ngwana gago o bula bona moremi ore o bula go bana bannyana ba kapa mogo gore wena motswadi o ka ra o tshwana motswadi gore o tshwanetse gore wena o bue ka bona wena ge o kgalema ka mo ba re wena o ratao ka gore ore ba re wena o ratao kore wa bona nna jale ke no ba motho jale ke no kenyakela go ka re lapa le laka le ka noloka ya ba lapa lešhatela le leng ka molagare ga lapa ya seatlhe le lona mošimana a tsena ka molalapeng ke tsore o ka re o fretlhakeng gore a sa sengwana la mangwana gago wa bona lapa la gago koko bana ba gago ba swantse ba tsebe gore lapa le lake la gago e bohlokwa nteng ke tlhoke mmotse ke mare o lo a theja lenaneo la moremi mare wa tseba go bapala ka motswadi and-e ko mošimana le one o phela a re he nna mola ke tsebe gore bokgorilao ke butse gale ke gore ke nyaka go tswa ka molapeng go gana nna se ke nka gana mara ka se dumele nka se gane go tla tswa goe no mara ge e le gore koko o nyaka go tswa and then a le gare a le tshwenya ka gae a tswa ke mare se ka re a ke re ge e le gore koko o nyaka go ba le ga gage mo e leng gore o nyaka go ouna ka gae a phele ga botse maybe wa letlaiša a tswa and then le šaleng ka khutšwa po sega ke batho ra re ba galwane ba re metle le metle ba bona wena o le le wana o mane wa rasa ene magagešo ko gore wa tseba morota batho ba swanetse ba tsene banna re tlhompheng batswadi ba rena batswadi ba rena a sethaka tša rena batswadi ba rena banna se bana ba rena re bana ba bona taba e ya gore o ne bolela le mmago ka mokgwa o nyakang ka gona o bolelele papa go ka that's why batho ba bantši morota ba sene mahlatse ba ka se be le mahlatse ka lebaka la ditiro tša bona
tlhompha mmago mona, tlhompha papago, tlhompha motho o mogolo mo go wena. Mahlatse a tla ka morago ga tlhompho. O ka senya ke mahlatse o ne le letelelo moruta. ola wa ka ena o ne letelelo kore o ne letelelo Ene mosadi a wa le bothata a sa ba motlhapiša mara ba ne ba dile ntlo ka mmamebele ba dula mo laste ba nyakile thuso go ngwana o ke siwana ke ngwana ko o mo gokopetse ba re ke re tshwarele ngwana kgwedi e re sa le go mo leboga senke ba mo leboga re no ngwana a kono tepoela ka re tepoela ba tenametša ga e tla mo gae ga e tlile ga nyako o tseba gore bobeng ga no jale ke motšhe ka re ngwana o ka yare o gona re nyakile mmereki kore wena ka ne mma wa gona ke tsebe a sekutso kore a ba bone gore ke bana no ko nkuša bohloko nkuša bohloko kudu motswadi nkuša bohloko thata fela ga gone molato ke tla le thuša ka mokgong ka kgonang ka gone moruta Morago. ke rata gore pele re ya go tsentšha family la re no bulela batheeletši ba ba 5 a go tseno o le o nepolelo e tla se sere sorry re bolelela mo lekopelaneng mo a lebane le lona ga botse Okay, nna ke gale ke apply dikolong a bang accepta ke tsore ka ke le mebereko ke gale ke apply go nna apply gone bantu benang gone so bothata ko re nna a ke na batswadi mama ka o hlokofetse ke sa le monyane ga hlokofetse ke sa le monyane ke nagana gore pele a hlokofela se nka botsa koko wa ka gore papa ka ke mang so ke ntse leng gore ya ntshwenya monyeng gore ke le kotse gore ga botse papa ka ke mang a tswa kae o setlogolo sa koko a o ne batswadi shu motswadi shu ke motsadi ya ka yana and then o nyako tseba mang ke nyako tseba gore papa ka ke mang a tswa kae le gona ka lapeng gore ke nyako go motsebe ke ta gore mama ka shang bushiše o ne go phela a nthaka ngwagola o ile a nraka ke ka dula mamelodi mokhukhung o raka ke lasbone ya koko ke ngwana wa go moshimanyana wa ya go raka o riang wena so mekukung mo bo go dula gona bo dula ga mang e ke lo hiriše ke sena go dula gona ke tšhentšha mo ka mokane okay koko ga papa ga le go tsebe mara ena jale ena ga gatlhana le batho le ga ka tswa ya go batho ga mmotsa gore ga o papa go ba go nyaka a batho gore ba tlo nyakela kae mang ngwana o tlhokofetse ngwana a ne mengwaga e mekae a ne le ngwae o godisitse ke nna koko mang ngwana ge ngwana a tlo ba gona mang ngwana o ba dula kae ba dula mo gae ba dula o thomile la mathomo a dula Thembisa a tla thoma dula le mangwana go ka mo Motetema le ga re ge ngwana koko a bapala le lesogana mola ebile e phepela ya go kgwedi ya bobedi ya boraro ya bone ya bohlano ya botshela ya bošupa ya boseswa ya bare ya bosenyane le paletše ko go no mmotšiša re wena ngwana morwalo ko wa kae ke a mmotšiša sespirit ke gore ntate mogolo ke a mmotšiša ke kuša gore ena ga a tetsebe ka gore le bona la batse ba bannyana kere ke ba le ka gona Motetema ke ba le ba ba re apara dinyane a fafa ba sa sanka ntlo tseba gore ke tsere o mang ngwana ba apara tšela tše nnyane ya ba le tšeo di tlo re ba laiša gore badimo ba ye gore nyakiša pele ka ya ngwana a lla gatlhe le motho a re nka go thuša o mongwe mothuša ile re a wa nka mothuša e motswadi a gago ka saeta puši gape ra mo nametša re ke go nyakela ena a re monametša a ile ka mo a go dula re sa foune a re mfounela a sa tshware difounu ra ikgomola mo ele kgale a tla se le foune kare ke a lebogang go tatee go tla tswela pele a senkatlhe ke benyakile go mmana motho wa ngakeo koko nka ke kwešiše tabae mmago ngwana o ba apara tše nnyane jwang be le basadi ba ba emang mo ditseleng sesi ke senya go botše kgaetsedi le nna gore kgaetsedi ka ntle le go rakwa ka gae ne ke eng se se go dirang gore o nyake papago
tsara ka lapeng man tsara ke ne go mangwane ba 5 ke ne go mangwane ba 5 ga go no le moteng le go nthuša ka sele mo go bona gore nteng gore le ga ile ke hloka dilo ke kgona go bolela le kokwa ka bona go mangwane ba ka le go bolela le bona a ba thushe ka sele nteng le bang go pola ka yone ke re le ba nya go nroma bona ba magweng mare le ba nya ke le mo gae ba nya go la dilo tse lebili ba romanna mara gore ba nna ganele gore ba ka mpha tšhelete ya gore motlho mo nkile mo ba mpha tšhelete ya go lekana mo a go mpho le go nthuša ka sele mo gone ka moka ga bona ge e le mmago okay yena o ntlašitše kudu naka seno monyang mago ba dutse moalla o go dirileng ašhile ke ne go ba etela magweng kore a ntlaša kore le ena ntshware ba le go bontšha gore a ke ne batswadi a dirang a ntitia ke yana go nepea ntlhoiša gore ke etele magweng ke metlha ke ne go mokgokwaka mapele o ba go itiela eng sese ga nako nngwe a ke re o sa le gone go le bana motho o ne o tla kwatile ke se go kwatetšeng ralteba ke se go molatepele o ne bana ba ba kae ke na ngwana moteng o feditše sekolo tsena sekolo ngwanešo nka gale ke applya a ke no re tlo le thuša ka dilo tša go applya re tlo le thuša ka tšona a se bothata ke na le mme o mongwe ke mmitša mmago pontsho Esther Maibelo o tlo le thuša lena le nromeleng dilo tše ka moka di-document tše di nyakegang ke tlo mo romela tšona tomorrow o tlo re thuša ka taba ya di-application dilo tša lena di tlo loka di tlo ba right o bereka University of Mpumalanga so o tla re thuša le go applyela di-university tše dingwe tabeng ya applications di seke di a re tshwenya re tlo le thuša ka tšona the main problem ke taba ye ya gore ka gare ga lapa a le ne bophelo wa bona taba ya gore ka gare ga lapa a le ne bophelo a se yona taba ya gore ka gare ga lapa le a tlaišwa a se yona taba ya gore ka gare ga lapa a le swariwe gabotse a se yona that's why ke duma gore ge le tlile mo lenanego le fele le re botsa diphoso tša lena and then le kotlo ye ba ka gae ba le gotlang ka yona re tsebe gore le thuša jwang ka gore gonto le that's why ke botšha le malome o be a go rakela eng malome enao ena ngwana ka ga nyako leo le dikgaetsedi tša gago batlo go ba mmotša bare ga o nyako o bona motho kore ga nyako o bona go le motho kore ena kare ke mošimanyana o tshwanetse re ka molapeng o se wa ba motho kere ena ngwana ga se a nyalwa ngwana a se a reng ga bo ke kae a gona bothata family e ke tla e thuša morota ka ge re ne family ya bobedi ke di kwele dillo tša bona ke tlo ba thuša eng go no bulelela batheeletši ba babedi morota 071 333 225 maagišong re feng mae le re thušeng re tsebeng gore go tloga mo re o gata re ya kae ka dikgopolo tša lena re ka ikhwetša re le batho re bone fa dumela SKFM SKFM le kae re gone le kae age ke na le ya lena le rialo re a go nyakiwe mmagwe ke le kwele mogolo ke le kwele kgoši yaka thank you ke le kwele mhlompheng thank you ke nana ke re a ntatago ka mo ngwatladi
Yeah. Thank you, Motladi. Yeah, ke batheletši ba rena ba babedi Moroka. Ba bontšha gabotse gore e tlile. Wa bona Moruta case ge ka tla radiong. Case ge ka tla radiong. A itlo fela Moruta. A itlo fela. Batho ba tshwanetse ba tsebe Moruta gore go ne dilo tše dingwe leng gore o ka di tlogela, go ne dilo tše dingwe leng gore a di tlogeleng. Yeah. That's why ke boletse lentšho le lengwe ka re go ne batho ba bang ba di-family ba ne go tšea re case tša go swana le tše ge di tlile ka mo. Rena mmereko wa rena santse re no raka batho ba re sepelang. A e kgonagale Moruta batho ba gore ba tle mo ba tlile go bolaela and then re santse re ba thietše. And ge re fetso ba thietša re ba nyakele solution. So batho ba bang ba ne go nagana gore no batho ba le ba ria phoso he ba seka molato wa rape ba o seka radio nna ngwana ga lla sello se se ka re ke gale ke sepela ke nyaka thuso a sa thušele re motlogele na so ke tlo ba thuša Moruta ke tlo make sure gore malefo sontše a boledišane le mmagongwano ka laboraro re tlo re ge re itla mo re tlo mmotša mmagongwano gore le kile go lokereya ge ile gore o ganne re tlo botša batheeletši go ganne ga dumetse re tlo botša batheeletši re šo gona and then o tla le ba bang ba ka gae ra kwa re taba ya ngwano bona as e le family ba re dire eng ka yona mara go no tswa fela mo a re tlo itlogela fela and re tla amana le motse wa sepodisa wa ka gonang gore tlhalosetse gore case e le so goba wa ramolao re swanetse re dire eng gobane ke ya gana a ke re na re ne botsebi bo bontšhi kudu mabapi le tabeng ya case ba gona ba re ba tsebang re tsebang gore ba kgonagalo ke gore ba ka ba thele DJB ya wa bona ke rata re nyakelo motse wa ramolao ngwana ola a kgone go kry-a closure ya enyaka a kgone go ba ga botse ngwana ola o nyaka khutso ngwana o nyaka khutso ge ile gore motho wa gona o hlakahlakane a re ne bothata mara a go be le khutso ye ngwana o la e kry-ang le yena a kgotsofala ke se nna Moruta ke se bolelang so mma ngwana o ga ganne re tlo bolela re o ganne and then boramolao ba tla re botsa gore ge mma ga gana re santse re direng ge ma-social worker le bona ba ganne re tlo no bolela gore ba ganne ka gore mo Moruta a se papadimo no ke ya leboga Moruta ya leboga ya nakola rena e re sheile a re boneng balli ba le ba bobedi e no re koshana Moruta ya a kere yalo bantse go e re ya bo lesomepedi lapa la bobedi Shiba Moroka Moruta mogolo Moroka ya mma gore nna Thobela ntate Mrena. le kae motswadi Gona le kae? pitša ya gagathaši a re kwa gore ke baga mang ba re bolela le bona re nape re ba thuše Ke ba ga lebaka. ke baga lebaka ke ratafadi lebaka Ntate Mrena. ke mathomo ke eko a re kweng ga lebaka go diagalang re bolela le mang mme ke mang ka leina Mme ke mpelegeng lebaka. mme ke mpelegeng lebaka go Ka diragalang ka ga lebaka ga lebaka a ke ne boroko. A ke ne boroko. Taba ya ka ke emo. Ke fihlile mo ka 2015. Ke dula Makgweng. Ke no re go fihla mo ka 2015 awa o ka 15 ya ba ka o lenya. Go tlogalla mo awa e mengwe mengwaga a se a ke ya hle e thomo sepelela ga botse.
ile a re ke tshwenya ke bana le bana ba ka ba ga ba ntlhomphe bana ba ka ba tswile ka molapeng a ke tse gore ba rakile ke eng ba sepetse nkile ka dira ka 2016 kile ka dira modiro ka pudi e black pudi e black o ka re ke yona ile go ena pe ya raka bana ba baka ka molapeng modiro be ile wang wa pudi e black ke be ke no re ke leboga ga ke kgonne wa ga motsanyana la ke na kgolo gona jwale o ka re bona re go fetša mo yana pia ba moka bana ba le ba sekatlhe ba boa ka lapeng and then this year ka mola bomme le gona ke ile ka tshwenya ke dinoga ka mola lapeng ke bone noga tše 4 ka matšatši a mabedi a latelana jwale kore bana ba ka ga ba bereke a ba ne manyalo ga go ne tlhomphana ka lapeng ga go ne selo ga go ne o a re go nthuša ka selo ke no ba le gaga ke di thuša ka tšheltana ka ya pension ya gore ke phepe bana bao ke nago le bona ke ne banyena ba 4 ga ne jale ba ntšhile ditlogolo tše 4 and then ba bangwe ba dula le bona mo ba dulang gona and then go ile go a tsena taba ya mollo ka molagaka taba ya mollo ngwanenyana ko o ile a raloka kua makgweng ka kua motho wa motšhala ka acid o sole boleke ka moka ge kere ke a nyakiša bane gore ke moleko o leng ka mogae o tlo bo o go tshume a ke tsebe jwale ngwago go bile le kotsi ya sethunya ka molapeng ba thunya ngwana ka wa 9 years nako kua sešogo go ilwa ANC le EFF ngwana wa 9 years o ba bapala mola a thungwa le yena jwale ke sepetse dingaka gane jwale ebile ga ke sa ne selo ke lapile jwale ke šetse ke no dula ga ke sa tseba gore ke dire jwa jwale ke ile ka re ge ke re ke a theetša mo rediong ka kwa ba bolela ka ntate Moremi ka re anke le nna ke ye go yena mo ngweng ka hwetša thušo ngwana wa thuntšweng o sa phela ntate Moremi kore puletse tše ebile tše pedi ye nngwe e dirile so ya tlea ye mamo jwale ye nngwe ye e mo e le go mo ba re ba ka se kgone o entšha dingaka ba re o tlo phela ka yena bophelo ka moka e ka mo moragatsebe mo ba re swere lerapo le lengwe le tšhika ba re o tlo phela ka yena bophelo ka moka ba kgonne o ntšha ye mara ye mara molato wa gona o sa le ka fase ga molawa ke re ba sa le busy ka ona ke gona gone jwale re bana ba monna wa sese wa moratho wa ka ke lloyara ke ena gore ga e sware tale ka baka la gore ebile rile ga re nyakiša ka dilo tseo ba tšhabišitše lephodisa le mo sešogo ba dišitše toropong a ke tsebe jwale bona ba sa le busy ka yona mollo o tsene ka gare ga lapa la gago ntate Moremi sethunya se tsene ka gare ga lapa la gago ntate Moremi di-acid di tsene ka gare ga lapa la gago ntate Moremi koko o sokala so mogala ba gago wa le kae a ke na le yena o tekagetše o nnoši ke kagetše ke nnoši ke be ke dula le yena wa mathomo o ke bego ke dula le yena bere o ba etswa practiceere awa o no sepela a dula le o mongwe mosadi kwa Middelburg so wa bobedi be ke dula le yena kwa Alexander Tembisa re be re tswa Alexander ra ya Tembisa a etswa moga Marishana awa o no re mola re dutse nna ke tsebe le yena a sanke ra dirang nna ke no bona šetse ke le motho wa matsogo ke be ke ona mena mo ke ntšhitše ke yena a ntitele ka tshipi mo tlhogong mo kore le wena bo meetile aowa ebile a se nna motho wa ntwa a se nna motho wa yennyeng o bona gore ga a fitlha gare ga bošego ka bo 12 o'clock ga a thoma a tsena mola mojako o napile ga a ka no bula lebati lela ga o re santse gore ga re ke be ke le re kešetse ke butse ga a ka no re kgokgo a re kgokgo la boraro ke moka kore go ne monno o bego ke na le yena ka mo o napile ga a tsena ka mola ke moka ke ntho ka bona gore aowa o petere ke itulele ke nnoši le phela boima koko ntate Moremi le phela boima ntate Moremi le se bone ya gago ke yaneng la
Lasbon ka kwa 94. Kwa 94. O bontshitse gore bana ba gago ba tswile ka lapeng. Ba tswile ntate Morena. Ba tswile wa tseba gore ba kae? Mo ba dulang gona ke tseba ba dula Seshego. O tseba ba dula Ba dula Seshego mara a sa nke ka no ya le mo ba dulang gona. Go ni bjale ka mogare ga lapa o shetse le mang? A no ka mogare ga lapa ke shetse le ya no wa Lasbon. Wa no ke re ga ke tsebo go kae. And then ke shetse le setlogolo sa ka se segolo. And then ka shala le tlogolwana tse pedi tsa number ya no wa Lasbon. Ka mokana ga bana ba Seshego? Ke na le bona ka molapeng ka Seshego. Ai ke ra bana ba gago. Ba babedi. O mogolo lo number 1 le number 2 ba Seshego. Number 3 o Bush. Ba dirang mo ba leng gona? Wa bano ngwani ya no wa firstborn ba ile go atla batho ba mo gopela ka 2000 ranta ka 2017 ya be sa le ga sepela le bona a se ka hlabo ke moka o ba tswa Seshego zone 1 yena mo ba dula go bona gona ba re ke tutubene ba go ditse mekuku ke moka ba tsena mo mekukung eo a bitsa o ngwanabo a tla dula le yena gona ku. Ya, Morok. Wa bana lapa le la mama le lenyaka go tloga le berekiwa ka nnete. Mama ke mang ba go file maela gore o die bodiro ka pudientsho? Pudientsho e dirile nna ke dira modiro. Ga ke dira modiro ke moka ka nyaka pudi. Ga ke nyaka pudi ka roma motho gore a nyakishe pudi. Ga ba nyakisha pudi a ke re be ke sa tsebe gore na pudi e dira go modiro ke jwang a se nka tlhalosetsa go motho gore o dira modiro ka pudi e jwang. Ke mme o wa bobedi wa gore o tlo mperekela a go mpotsa gore o hlabile pudi e ntsho ya go e ntsho ga e dire modiro. Alright. A ke a botsa ke motho. Alright. Ngwana ba gago wa go swa mama le o ka yena? O gana kwa Seshego. Bana ba gago ba hloka go shireletswa mama. Le wena o hloka go shireletsiwa. Lehu le a dikologa ka molagara ga lapa la gago le nyaka go tsena. So o berekile ka go tla mo. Re tshwanetse re go thuse. Go ne mathata mantši a e leng gore a go šetse molago. Wa bona gore a thomile ka wena ra re ge monna go itia ka tshipi godimo ga tlhogo a go tula go ntšha meno apa go lerato fao o sa tla mogala bo ka gae re kgaogane gae mara e ke thome ke no ya kua gae kua ga marišana ra kopana kana re na le go kopana mo mahungore o no thoma ka a go nkitimela re wena le go ka dirang o tse gore o mosadi wa kwa wa mathomo jwang a go ntšhitše meno a ke tsebe so wena o reng ga go botsa awa nna ke re o ntlogele santse o mmotse gore meno a ka ka nna ke nomorela ke re o ntlogele ka none mosadi wa gago aowa mona gape o ka se re o rata motho wa montšha meno a tsatabe morota ya gore ge re lwa re kitimele matsogong e banna ka gare ga lerato a re swarane poo ka mo re thomile ka polelo a re ko re ka gare ga lerato morota a re swarane poo a go nyakege matsogo a go nyakege ntwa ya matsogo ka gare ga lerato go nyakega polelo matsogo ke ya go bereka a tiše dilo mo gomme re di berekiša ga botse noto gore re išane letsogo nke be nako la go betha ka tshipi o tlhokofale ba tlo gore wena o mosadi a gage kae lapa le la gago mama before ka leboga o lebegile be ke sa ditsebetseng bo sa ditsebe a gona molato re tlo go thuša re go riele ditaelo go sasa re tlatla ka kua gae mara wena ka bowena le wena re go šireletše le bana ba gago re ba šireletše re ntšhe moleko o leng ka gare ga motse wa gago o nyakang go bona go etla go tlhokofala batho ya o goga boima mama o bonala o sene boroko o bonala o tshwenyegile kudu moeng o bonala o nyakela lapa la gago bophelo and o bonala o ka re batho ba go hloile ba go nyake o bonala o ka re mama o goga boima family ya geno o e boditše ka gare ga mathata majwang ke tlhole ke ba botsa le ba bona le go bona ke le bona ba na le malapa a bona ka nna a re sana le batswadi a ke sana mme a ke sana le
le ntate a ke sana bobuti no šala le basadi ba i5 le monna o i1. o hloka thuso mama tabeng ya ngwana wa ileng a thuntšhiwa ka ge le re ka gae gone lawyer e busy ka yona yeo taba re e tlogelela yena and then rena re tla tšwe re swere ye e leng gore ya go tshwenya ka gore ye already ba busy ka yona rena re sware ye ya gore re tšwe re ikile re berekile ka gae re berekile wena re thuše ngwane ola wa gore a wele ke leru la gore a tshwenyiwe ka di-acid re thuše gore ka malagare ga lapa la gago nke go be le bophelo ye nngwe ye o nyakang le go thuša ka yona ke nko ke yona eo ya bophelo ka lapeng andane le a ke tsebe ngwanenyano wa letago gore o tlo re jwang kana ga le mo ke leng gona gore ga nthoba di sheshetse ke no nagana gore gore nako ngwe ke fele ke re o ka re a ka hwetša batho ba mola ke gore e no ba go tlala ke pelo emapele o na le ngwana wa gago e leng gore o phela ka madila ke na le ngwana wa ngwanenyana wa lastborn wa phelang ka madila ene mola ga e tswa madileng ga ka no fihla gare ga bošego ga re sa robala ke a tsošwa ke re ke dirang ka gare ga ka lapa nole ke biditše maphodisa ka gare ga lapa wa go tsoša go botša eng goba wa go tsoša go dira eng wa ntsoša ka nako ngwe ke a iteiwa ka nako ngwe o no re tsoga gomme o mpotse gore a fa ke ngwana ga goba jwang kana ga ke bone o kare ke ngwana wa kana o ka re nna ga o nthate o rata ba bangwe ke sa tsebe gore na ge ke mo rata ke santse gore ke direng kane ke mo fepela bana and-e a ke tsebe gore ke santse gore ke direng e na le nako e ka yona tabe e direga ngwanenyano ee gane bjale ke gale kane ka 2015 ga ke tla mo ke tlogile ke monyaketse mmereko o no ka kwa gauteng o no bereka 2 months ke a bona a thoma dilo tše tša gagwe a gola mola e le gore ke mo godišetse bana ba o mongwe ngwana o kile a molahla le motho fela wa letago gona kua makgweng ka mo tšea ngwana o ka sepetlele a na le 4 months ka mo tšea ka tle ka mo fepa ke mo fepela bana ke dira dilo tše ka moka mara dilo tša di dirago a se tšona bele ke mo o feleletšang o tlala ke gopola gore gore a ka no kopanna batho ba mo dira ka gore le ka gore a ke tse gore ke santse gore ke dire jo ka baka la gane bjale o ntšela le dilo ka lapeng o tsere founu ya ka e golo ge ke re founu ya ka e kae o re ke e rekišitše ka dibe ke sene tšhelete gape la gore ke e rekišitše ka baka la gore wena ga o nyako nthekela founu wena o swere founu and a ka e rekela ke yena ga ka reng jale gane jale o tšere umbrele msa o tšere dilwana wa e bona jale tasoe ke no fetša ebile ke rialo ka baka la gore wa ntlhakiša ke a tlhaka ka gare ga lapa and then motse wa go nodilo o tsene ke maphodisa ga o botse ga o be le seriti and ntho ngwe a e dirang dikoloi tše tša go ka moka ge di motliša dikoloi tše ka moka di morola mo pele ga lapa wa e bona koloi tše ka moka ye ya tla ya morola ga e sobelela kua o atla wa tšwa o tšwa so gapela wa ga boa o buša ke ngwe wa tšhentšha ebile o tšwela gape ka moka di tla mo pele ga lapa o ne le bana ba bakae o ne bana ba babedi koloi tše ke tša banna o bereka go riang kgarebe ga bereke o ne o bereka go nwa jwala mo isitše sekolong o dirile ancillary a no bereka gona go bereka moo ge ke tlogo kwa magwebe ke monyaketse mmereko wa trashe o ne o gola gabedi a tlogele o ile a bereka dipetlele tša di-private hospital mara gane jale o ne o tlogele di šedile ke gopetse gore a ke no re go gola tšatši e lengwe ke go iše sekolong ke tla patela gannyane o dire security o kgone o kry-a mmereko tšeo ka moka ga di nyake a kampane a sepele a dilo ga sepetse freitaga ke tlo be ke mmone maybe mantaga go bala o beke ya o swere bothata mama wa bona morota taba ya koko ke bothata bo bo serious ke boletse ntho ngwe ka re morota bana ba tlo re telela ka gareng aowa ge ngwana a nyaka go laola a laole ka gagaga a re gane ngwana ga gone bothata kokowana re ka leka go mo thuša ke thusitše bana ba bantšhi kudu nna
ba e leng gore morota ba bangwe ba bona be ba šetše ba ema mo ditseleng ba bereka mmereko wa go thuša banna ba ba fetang ka tsela. Ke bolela ka bana ba e leng gore be ba dira tšhelete ka mmele wa bona, ke ba thušitše nna ene ba tlogetše ene ba raete gone jale maphelo a bona a tsene a ko raime gabotse. Ngwana wa mama a re o bereka mmerekong fela mmage o kwa bohloko o ka se tsoše mmago wa mmeta, o ka se tsoše mmago wa mmeta e šitele go mo direla lešata kgone go gapeletša ke eng. maphodisa ga e tla ka ga go mama ga a tsamaya ba le tlogela ka lentšu le lefe ka gore o ba biditše gore ngwana ka wa mpeta. nako ngwe ntho ba no go mpha yona metlhe ba no le ba re morake ebile maloba be ke sa dira ba bang kere ke tla ba ka nyakiša di-office tša MEC ka leboagobo ka ya ka baka la gore a ke ne thušo mo go lena. ga botse wena bonya gore maphodisa ba go thuše ka mang? gore ba nongkgalemela gore nako ngwe ke fele kere ge ba e bona ntho e le ba tlile maybe ke ba biditše freita wa e ba sa nontšeela yena ba e ba mora ba dišhaga kwa nnebo ka mantaga ba tle ba tsego ba moiša go magistrate ya mogalemela. gape ge maphodisa ba motšea gore a re go bodiwa case ya assault ya gore o bethile motswadi ba ka se motšee ba re bo mogalema ke le le bona ba bereka ka molao koko eo ba e ganne ba nthela ba re ke ya selapa e le bona jwale ba gane tša wena ba nthela ba re eo ke ya selapa o setla ke ngwana ba re ke ya selapa ba re ke ya selapa o ba re santša go betha. ke ba boditse ka nna jalo lesantse gore ke ya selapa santse gore a mpolae go ba a dire nna wa bona ka ntšatši le lengwe ka mokgwa a dirang ka gona o tlo tšea se sengwe a mpolae goba a tle le batho ba ba gagwe a tla ro ka bane a se kore ke mogeditše magamaka ke se gona ke ile kerekeng ga ke boa ka hotša a ne mošimanyana ka mogare ga ntlo e le gore ke eng a le nyake a e ba le lesogana? ga ke gane a e ba le lesogana e sego masogana a ke gane ga e ba le lesogana e sego masogana e sego masogana. Alright wena ko bonya gore maphodisa ba direng? ga le kontate moremi kere at least ge ba ka nongthela ba re ba mo tšea ba sepela le yena ke freitaga kere ga ke a robala a ke robale ke a ba bitše ba mo tšee ba sepele le yena ba e le yena ka kua nnebo ga ba fitlha ka kua nnebo ka mantaga ba kampane ba mpitša goba ba dirang goba batle ba re ba seke ba re ke taba ya selapa. Magistrate ntho ke e tsebang o tlo go botsa re mo direle protection orders ka tlosa tsena ka ke ntho e gane jale ke setse go ke naganne gore ka mokgwa ke swang ka gona ko mo direla protection order jale ba re protection order o mongwe ga ntlhalisa protection order ya mathomo ba tlo no le bitša ba mogaleme and then a boe ka lapeng ga ka se boe tšheletša gape e be gona o bula go case. jale o ya go mo direla protection order o na le bana ba gagwe? Ke na le bana ba a kere o hlokometse bana ba gagwe? ke hlokometse bana ba gagwe gape e na le mo e yang go fihla ya tšweletša kgakanego. O ntirela protection order gore ke sa tsena ka mo jale a ke tsene ka mola go na le go le bana baka jwang go ra gore o montšha le bana ba gago gore o dirang ga o dira bjale? jale ga ke yona e hwetše go empa ba kere ge ke montšha ka moko le bana ba ba gagwe bana ba ba tlo ya kae ka baka la gore o ile ba latlha a ko šetse a ba latlhile la mathomo kae ka ba kgobela ka ba tliša ka lapeng o ile ba latlha o tlo no ba tlogela a e jwaleng. wa tsa morota gantši ge taba di le so di no nyaka gore mama re mo thuše and then rena nke re dule fase le sese and then ge go tlhokagala sese ge a dumela re mo tšee re dule fase le yena kua gae re mo phethele ditaelo matšatši a chiefte mo gae. Mme ga robale
ga a ne khutso ga a tsebo re a bereke jwang ka morodi yage se rena re santseng re se dire ko go tlhola khutso ka gare ga lapa la gage ke ne nneta gore go sasa ge banna ba ye kwa ba ya go bereka ba tla fitlha ba tla dula fase le yena ba tla bolela le yena wa tshwenyang ko goreng ba ile ba magaša ka esi ko wa last born ore o ne mengwaga mekae ne 29 a ga go betha ka ang koko a ka no a ntshwara ka megolo a ntitea ka tlelapa Ka matsogo. ka matsogo ke dilo ka matsogo ene wa go fenya o ne maatla magolo ga a nnile jwana goba nka pola kobo tša re bone ga o robale ka dikobo le one o ne robala o le soso a dula godimo ga kobo tšela ka marago a dula mofase a re wena re bone ga o robale le bone re tlo nang la re bolela tso o tla išole mara ena o tla ka gae metlhe ge mo garabeke ga re gabeke nako ngwe o ba gona mara ga a sepetse freitaga ke na le gore ke tlo mmona mantaga go bala o beke ga re gabeke ga ga mo le nno ga re gabeke a segantši no go no hwetša a robetša re ena wa bajo a se rie selo ga a se ano jwala le a kwana le motho ga se yana bjalo nako ngwe ga a raite mara nako ngwe a ka no phetoga gona mo le sa re le bolela gabotse a phetoga gana mo a re ga o tlompotša selo napile a bele ga a kwatile a ke riwale ga a nyako o bereka selo a bele ga a kwatile a letetse gore a hlatswe ka labone a tsewa re freita ga o sepetse a gona molato koko re tlo go thuša nako a rena e fitlhile mafelelong moroto mogolo a ke tshepiše batho gore go sasa nokeng ba ya ba hlapa dinoka magagešo di gausi le gore di tle di tlale ka ge dipula le di bona di fitlhile ba le e leng gore le a tseba gore le santse le tle le hlape e patametše le tle le kgone go kry-a thušo morota batho ba swanetse go tseba gore santse ba phethe ditaele bana ba phethe ditaele le ga e le thegiwe le be gabotse le be le maatla dikoloi di berekile koko re tlo berekana le tagage nene re tlo mo thuša ka mogore ka kgonang ke lebogile kudu morota ba fe difounu alright batseletsi SK FM le kana la letša go tloga go nujwa le malefosho go gona fa ke a mmona nomoro ya ke 0721336761 ke nomoro ya go buka line le mohlomong le ga lena le dillo le tše dingwe le tše le ratang go ka di tseba go dira di-order tša di-product 072-133-6761 072-133-6761 goba nomoro ya mamremi 071-398-1508 071-398-1508 ke nomoro tše le gore re ka dileletša go tšwa go nna Ishmael kwa morota re ithate o ratela le mo gaufulena a re tšweleng pele go tšhagamanda go manga 98.7 mme re tse gore ga bolefiega ga go le wena le ena ra boa ra kopana gape ka moso go tlogera senyana go fitlha go area lesomepedi o a latela wa local wa latela